Avuxeni vahlaleri na vayingiseri va channel ya Matimba Emmanuel Maloko YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana. Ni la ku vulavula hi mhaka leyi. Xana a Red Room or a Red House hi kwihi? Because vanhu vo tala va ku twisisa ku Red Room, Red House i ndhawu ya njhani kumbe hi kwihi. Red Room, Red House vanhu va ka hina ti hambanile ende ti tele ngopfu. Se ta mi byela tin'wana leti ni ti tivaka. Ni lava swi tivaka van'wana va ta tatisa kwala va nga tatisa kona. Xana loko i ku i ya n'angeni i ya endla swilo swo karhi handle ka loko i vabya i ya endla yini? Xana loko i suka i ya ka tikereke teti ti nga ta ka ni nga ti hlaya hi mavito handle ka loko i khe i vabya i kuma ku vutomi bya wena byi i right a wu vabyi mirini mzimba wu right i ya endla yini? Ma twisisa? Se kwalaya ni ku vulaka hi kona ka Red House ya kona. Xikombiso i kuma ku munhu a suka a ku ni ya n'angeni ni lava ku ta ku manejara leyi ni tirhaka na yona yi ni rhandza ngopfu. Swilo swo swi wena ka Red House or Red Room. Na ku ta ku vatirhikulobye loko ni ri ku tirheni loko ni vulavula va ni twisisa ivi va fika va ku nyika ximitswana xexo hambi munyungela. Swi wela ka Red Room naswona sweswo because laya i ya tirhisa murhi or ya tirhisa mijiko ku vanhu va ku rhandza. Ku wena loko i vulavula ntirhweni wun'wana na wun'wana a twa hi wena. Ma ni twisisa? Ku wena loko i tshamini kumbe i ri na mhani va ku sweka le kaya loko i vulavula xo karhi ku mhani va ku sweka ni kombela ku mi ni swekela vuswa i kuma ku tirho ri le ku beni a teka xipotwana a tseleka vuswa. Mhani wa ku sweka ni kombela ku ya xavela tibiya a suka hi rivilo a kha swi voku na dyambu ra hisa laha a nga khomanga umbrella mara wena mbilini khe swi twa ku a ni ye kwele ni nga ya kona. Va fika va ni nyika ku loko ni vulavula na nsati loko ni fika ka ni twisisa xin'wana na xin'wana naswona swi wela kona ka Red Room, Red House. Ivi van'wana hi suka hi ya kule ka tikereke teti hi nga ta ka ni nga ti hlaya hi mavito. Loko i fika leyi la ta ku nuna wa mina xin'wana na xin'wana lexi ni xi vulavulaka ni yingisa loko n'hweti hela ni ku ni lava mali a hatla a posa mali hi xipiti. Loko nuna wa mina ni ku sweswiwani ni lava swimbala a ni xavela xin'wana na xin'wana lexi ni nga ta xi vulavula nuna wa mina a ni yingisa. Na loko ni famba ni pfa ni yiva a nga swi voni ku no ma ku yivini ivi va fika va ku nyika sweswi va ku nyika ku swona va ku endlela swona ku nuna a kota ku ku yingisa xin'wana na xin'wana lexi xi vulavulaka. Ma ni twisisa? Na sweswi mi kuma ku van'wani nge swi hlayi lawani va ku hayi va ri i mixa huku na yini ku nuna a kota ku ma ni twisisa? I va i ye kona kwale ka tin'anga ta xintu nakona kwale hi ku vulaka hi le ka Red House, Red Room. Ma ni twisisa? Because va ku nyika swilo leswi i kuma ku swi ya xanisa n'wana wa n'wana manana. Ma ni twisisa? Swi ya xanisa buti wa wena or swi xanisa sesi wa wena. Swilo leswi swa ka Red Room, Red House. Van'wani va famba mi kuma ku va famba tindhawu ta le kule a yela ku n'wana wa n'wana nsati or n'wana n'wanuna a kota ku n'wi yingisela loko va fika va n'wi nyika swi bolela swi lukaluka a ti endla ti va ri leswa maphondo leswi. Maphondo lama loko ma tina loko a vulavula n'wana wa vanhu a n'wi yingisa xin'wana na xin'wana. Loko a ku a ni lava yini sweswi rivilo a endla. Loko n'hweti hela i foyini ku heyi ni lava na mali ya so na so munhu a teka muholo hinkwako a ku nyiketa. I twi nga ku swa tsakisa sweswo mara ta twa munhu a kha ku mali fambela vanhu tin'anga fambela vanhu maprofeta fambela yini ku ve na wena wa swi endla sweswo. Mi fambela vana va vanhu tin'anga mi fambela vana va maprofeta ku a ku rhandza munhu a ku rhandzi swi suka mbilwini a nga ku rhandzi hikuva va ku bohe tintambu kumbe a n'wi lukeleli maphondo malama hi ma vonaka kumbe swibodhlela sweswi swi vonaka na mafunda. Mi ku na hi ka Red Room a hi ka Red House mi khe mi endla ku vana va vanhu va phuta hi mhaka ya swona swa ti-Red Room, Red House. Lava ya ku le ka Red Room, Red House va yela rifumo ku va kota ku kuma mali swa antswa vona hikuva va phutisa vana va van'wana hikuva n'wina mi phutisa vana va vanhu mi endla vana va vanhu va madada vanhu. Munhu sweswiwani a nga ha tivi no lava ku vona vatswari va yena lava nga kona hi mhaka ya wena hi ya n'wi bohela kwale ka ti-Red Room, ti-Red House ta kona va mi nyika swimudyana mi munyungela na swimitswana mi munyungela. Van'wani mi ya landza tintambu mi fika mi bohela ti tiya ti ku tswi hi maphondo malama mi ma endlaka mi xanisa vana va vanhu.
se mi nga ti byeli ku red room red house loko vanhu va ya le kwale va ya kona kwale va ku vulaka nakona kwala ndhaka yindlu kwala ya kona kwala ka muprofita yaloyo hi le ka red room red house nakona kwala ka nganga yaleyo leyi xithabywanini leyi hi le ka red room red house ma twisisa se tindhawu letiya ti-red room red house leti nga nghenele ka maprofita ya na vona va wela kona ka type yaleyo ya ti-red room red house hi kona kwele na kona a ni mi yela ku ya boha vanhu mi loya vanhu mi endla vanhu swo hambanahambana vanhu va ka hina so na khensa ku va mi na channel ya Matimba Emmanuel Maleki YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula thank you